Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Экранда турган ушул 30 литрге чейин сүт берген уй сатылат, достор. Жалпы саны 3 баш, жакын бооз мына туйын деп калган. Сандан сапатка демекчи, жакшы уйларды алам деген бир туугандар болсо, экранда номерин коебуз ээсинен. Караңыздар мына. Маалыматты толук берет. Бүгүн 14 январь 2026 жыл. Мындан бөлөк момдай болгон кара токол уюбуз дагы бар, сатылат бул дагы. Ээси маалымат берет. Бул дагы бооз, мына. Карап көрүңүздөр. Видеого лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Туугандар, адрес боюнча айтсак, булар Чүй облусу, Сокулук району, Студентский айылында турат. Адрес боюнча барып жанынан көрүп алсаңыздар дагы болот. Андан кийин биринчи туут момдай болгон кунаажым бар. Биринчи туут бойлуу, кимде ким жакшы кунаажындардан алам дегендер болсо, могу номерлерге кайрылыңыздар. Ушундай болгон кунаажын дагы сатылат. Анда эмесе ээси маалымат толук берет, чогуу укмакчыбыз. Анда кеттик, достор. Кимде ким алган болсо, буйруп насип кылсын демекчибиз. Соодалашыңыздар, баалашыңыздар, тиштерин дагы ачып көргөзүп берет. Анда кеттик. Ушул биринчи номердеги черный пёстра менен шүз аргын болгон энези шүз урук черный пёстра болгон да. 25-тен 30 литрге чейин сүт берип жүргөн уй. Уй могу 4-сү ичинде искусственный ослинение болгон шүз. Шүзгө мына уйдун бою чоң. Туйын деп калды буюрса. 30 литрге ранча сүт берип жүргөн уй. Мына желин баштары. Уйдун жоондуктары. Бою чоң. Запас кеңири. Төш соска азыр рабочий иштейт. Уй саагынга жоош. Мына соскалары жумшак. Буюрса бир 15 күндө тууп калат уй. Мына киндиктери, каналдары. Шүзгө ослинение болгон. Мына запас. Аны да желиндет куда калады. Уй жоон. Бою чоң 1.40. Шомга сайбек. Бул уйдун баасын 330 миң сурап атабыз. Кем болот. Малдыкка сүт менен иштейм дегендерге. Tişini açıp koyunca. Mına tişleri. Gürek muydu ona? Şu iskasını yeni oldu. Bazı 330 bin son. Töz iskası bizde. Sağına udoblu. İkinci nomerde şu. Şuz. Grön uy. Tokol. Jakın boz bu da 8 ay aşık. Bunu bir şuz bu kadarıyla kaçtı dedi.
Bu üçüncü tut. Boyu 1.30, 1.32, 35'ten ıldı. Bu uydun bağısı 170 bin son. Kemi var. Şu bordo kılıp kısırdıp at korumga koyup bakkan eken bir akeler. Oğuz çıkıp koptu. Soskaları var rabochi. Жақын. Мынау уже желін ташлай баштаған. Çoğun boğaz. Dişini açmam çok. Bunun bağısı 170 bin son. Kemi var. Açın. Bunlar dişler. Şuna kalma. Bunlar dişler. 8 dişlerini hem çıkarır. Bak. Şuna bakın çoğun kursak duydu. Bir ayga жетпей туып калат buyursa. Soskalardan 4-4'ten işteydi. Üçüncü nomerde şu yüz kunacın iki can açma taza şu yüz boy 1.38 1.40 boy çoğun taza şu yüz şu torpak gezinden Rusya'dan gelgen eken Rossiyski birkaları menen bir fermadan alınıp can başları şu 2 ay 2,5 ay болып тұрды, 3 айға болып қалған бұл, 2 айдан ашып қалған бұл. Şu искусственный осенление қылған екен. Şu енді танем тоқтауды. Точно гарантиясын айта албайбыз. İçinde болса шығып қалады. Мына құлақтары жақсы. Российский біркалары менен. Таза шүйіз. Толдары жуын. Малдық olsa көріңіздер. Бойы да чоң 1.38, 1.40. 35'ten öyle da boyu. 1.40'a жақындаған қалса керек. Bu kunazının bağısını 160 bin son sürü atam. Kemi var. Can açma kunazın. Buna iki dişin canı çıkarttı. Can açma. Bol. Bol zetile ver. Kaçtı. Maldık alışına.